Dimohon dengan hormat kepada Ibu Yulianti Parani dan Ibu Marusha Nainggolan selaku Direktur Gedung Kesenian Jakarta untuk memberikan karangan bunga kepada Bapak Marzuki Hazan, Ibunya Ina Rasuki, Ibu Ratna Uli, Kabriwali, dan selfie dari SMO Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi yang telah mempersembahkan drama musikal Musabo Hate dalam The First Indonesia Independent Art Festival 2007. We would like to invite on stage Madam Yulianti Parani, Madam Marusha Nainggolan as the Director of Gedung Kesenian Jakarta to present the flower bouquet to Bapak Marzuki Hazan, Ibunya Ina Rasuki, Kabriwali, selfie dari SMA Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi, and Ratna Uli, who has presented a beautiful musical drama Musabo Hate for the 4th Indonesian